pojave, izvolite da počnete sile i razumije gospodine Grbin. Nezisno, Realić! Vojnici, civilna lica, zdravo! Dragi naši gardisti, poštovani gosti, prijatelji garde, 188. Podeseon Mehmet, komandant Podeseona, komandant voda utemeljnog transporta logističkog bataljona, Podeseon topova za počasnu artiljerijsku paljbu. U sastavu Podeseona su topovi 76. Podeseon oklopnih vozila. Evo, vidio je prijavljeno. Ide vreme, znao da... Glavno bilo, ne znam na koji zim.